Arubada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan you John Mark Pastor. Para ititalong nga oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti isam, Purpurngiit. gargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, naimbang-bangal daw tayo amin kaaruba. Nagdangan nga ron ti oras, ken aldaw iti umuna apo nga panagampayagmi, iti radio. So agyaman kami launa iti management ti 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Tayo di kada kami apo ti gundaway, tapno agkakaduha tayo iti lasod iti talong nga oras. Anapnuan iti sonata ni Ayat ken Biag. Ket karod, siyak ni mga nga June Seriales together with Your kanakan John Mark Pastor, embalsamador operator. Wala po nga mangtet, iti na dumadong mga klase, iti panagkakadua, ay, adatala unay katikon-akon. And, ato, ti mang pagpadaan, apo, ti umunang nga panagampayag me. Of course, dagitay miyembro si ti Idiken Ita Group, apo na dumadong mga lugar. Of course, good afternoon. Gan-ganaot nga pagilyan. One, aglalaw ka talaga po Canada, Hawaii, as well as America. Hong Kong. United States. Ayan. So, good afternoon, Kapsat. Apo si Kaman lamang ibag amin kanya. Badik mabigso. Ni Anting Kathy Salvador. And of course, Kapsat Charity Ilianes. Charity Ilianes. Ni Anting Eileen Flora. Ni Anting Reina Nobsa. Uno, Gloria. Kunong taglo. Ni Nanay Venus Bibimindaros. Ni Kalhulito Palakay. Yes. Ni Danet, Ate Micaela Gia. Yes, Janet Dalim. Ate Janet Dalim. Kuya Joseph Agtarap nga talang ni Kabatuan. Wen. Again, adupay apo ang kururay so kitang taas kasano ti responses sa damdama. And of course, Jim at Ramon amang padpadaan ito tangan kanito dati Ninong May nga amok nga nakaisa mi tata Ninong Delmar Bartolome. Ayan. Good afternoon, Sir Delmar and Mamalani. Relax laeng. Nga rod. Balong, sika, Jay Balay, I'm sure. I want, ate kasi timulong nga dipas kanyo di kalman, nanay ko, siyempre ni Nanay Lourdes, ni ating kong Anaan, ni Bayaw kong Anthony, dagi Wab Group. Nga nagsapa ta, di kita balay nga dagos ng daldalusan. Dangkal nga ambong, nangkal nga sanay. Nga mamarta. Anyway, apo umuna nga sonata mi para katagiti napipintas nga babalasang ket may salaing tika na sa wen. Haan lang nga po nga pintas tirwar iti pagbagamit to iti kaonggan iti may nga balasang. Iti raang balong. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buyak. Dagos amabang aran kaunggan day tiriknak ngaminta pintas mo awan pang ipadaak isut mangkayaw day tuy marik-rik na Dayta nga is-isem mo ay pudno ang makabiyag kasla alinuno takalid mo akursunadak takutis mo kasla porselan at pangyayari ka sikat sabong murmuray daytoy mata nagpintas kanuading at lalong sikat umisiisem nagpintas kanuading ipatay ko taapat bingi nga isem. And of
course, good afternoon. Kadagiti agbibuya apo. Ating Tignalanusa. We also have Claire. Claire. And Manang Aida. Talagang ba din natin ipatay ni Manang Aida. Hello, kung man. 7th kayo pala ang agon air. Yeah, today is the 7th of July. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuybuyak. Dagos amabang aran kaunggan day tiriknak. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaak. Isut mang kayaw day to'y marikiriknak. Dayta nga is-isem mo ay pudno makabiyag. Kasla alinunod takalid mo ako sunadag. Takutis mo kasla porselan at pangyayari kag sikat sabong murmuray daytoy matak. Nagpintas kanu ading aglalo no sikat umisiisem. Nagpintas kanu ading ipatay ko taapagbingi nga isem. Nagpintas kanu ading aglalo no sikat umisiisem. Nagpintas kanu ading ipatay ko taapagbingi nga isem. And ada nag-text kanya nakunana ni Kapitan Barako. Iti barangay Namnama Kabatuan. Isabela. Amo na diket nang iwa mo ba lang? Mas may kasta lang. Okay. Kung ano ti sir, pakibati nga po si Christian Avalos alias Jerry Ramos. Thanks. Kung na I hope they are listening. Siyempre madi mag-text nga sigod tayo tagat no madi nga dumdum nga so kada kiti tagat Kabatuan na po na imbag pangal tayo amin. Kaya tagiti ito mang online balong. Wana. Kung na Auntie Aida, Pasko, Clinton, hello. Kung na man, 7 kayo, kailangan. 7 tatanan tayo. Sa bagay, naud-udida na. Yes. USA gamin. And, sige balong. Pa-shout out naman po from Jomar Agbayani. Ayan, hello to Jomar Agbayani. Hello kakabsat, watching from Kansas, USA. Wow. And, yes, for those who want to get in touch with us over our official text line, please note of this, 0917-1500361. Ulitin man balong, dagiti kaya na apong our official text line is 0917-150-0361. And of course, duwa apot yung balin yung pakabuyan kada kami over my Facebook account. Kaya ito yung account apo iti IFM. Birukin nyo lang ti 98.5 IFM Kawayan dita. Facebook. Cellphone nyo apo aditan. Aglimlimang kami dita so ngalukatan nyo na po. Kunana ni Sherry Mara Simon. Simon. Napapintas. Simon. Ubaro. Hello, kada kayo na imbag ng Aldaw. Watching from Canada. And ako na naman ni Adriel Aquino watching from Paradise, Hawaii. Wow, kita man talaga nga sa basabaling lugar. And Nino Willowy Galicia says here, pakablao man boss, pitong madama punggos timanok ni Kapitan Barako kunana kaya. Po, Diyos ko, lumabang kayo sa manan. Wow, and of course, atalaban tataya. Sige, ma'am. Mark Leonardo Busto Leonard Idol, pabati nga po ang mga Busto family from Gamu, Isabela. Wow! Naimbang nga pangal daw, Sir June, Ken Boss, J.M. Rigos Gumanda, Mildred. It's me, Lito Cariaga of Talavera Hypermart. Oh! And Edmar Buduan, naimbang nga daw yung amin dito kawayan. Siri nga awan labas na. Watching here from Abbotsford, British Columbia. Oh, and lastly, JW Andy Mendez, pabati ko na ang mga magulang ko sa Palanan, sila Mr. and Mrs. Ando Mendez, Tessie Mendez ng Barangay Dikuduan, Palanan, Isabela. Bumabati, Andy Mendez ng San Antonio City of Ilagan. And next, balong, ano ko na nagta? Agur ka. Nagawan mo. Nagawan? Wait. Nagawan, Jay? Ay, nalos ko na siya. At kami in-reply DJ Messenger nga damdamagan tayo official text line tayo dito. In-reply ko hindi nagsublik ti Facebook Live ang mutan nagdi commentan. Reset mo lang. You can use our ito niya. Yan. Tengay.
kaya nga basaan dito kasakada yo. Wana. And of course, Mamang Police ni Apo PO3. Aywan, Robert Abella. Di Junior. nagkanta iti Sabon. Sabon. Yan. Kinadi, kinanta na dyan. Nagpintas kan ading. Wan, iso natin original gayam. Jai. Kano milang anamuan ha. Kana ni Ruben Roderos, hello ka nakan watching Ito'y Cavite, Imus. Apo, nakadayo na. Imos. Nabuya kay matlang ti live kablaawan man ti an team. Rosa Roderos, Ijay Rizaluna Cordon. And of course, watching here, kung naman is Chris Estolas. Hello, sir. Ayan, iti station manager, iti IFM Santiago City. Dati Ah, impaulit na dito eh. ulit ito. Kablawam ko nun ni Ninong muulit. Okay, for the second time around, good afternoon, Ninong Delmar Bartolome of Ramon Oscaris, Ramon Isabela, 3319 Philippines. Ambok nga, apo, Diyos ko. Sabatin na kami ito, tinaputot nga kape. Ito dumagas kami dito. Wala. Okay, may sabay nga sonata, apo. Para kinikap sa Charity Lianes. Favorite na dito, Oklahoma Waltz. And of course, ang tabayanan nyo, mangtid kami ti pa-premyo damdamay. So nga, alain nyo the official text line. And anytime, tamagan mo nun yung dagiti dat-datlag nga sonata. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Ayan, naglawag ti radyo awan polos anasaas na. Kung natin dito ni Kuya Jo sa pagtarap ti Kabatuan. Hi Uncle June, it's me Charm from Charmelianes of Porterville, California. Good afternoon, Jarmel. It happened in old Oklahoma, one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Okay, dagiti duma siguro nga pagayam tayo nga apet kantada ti Ingles kiti programa dakit Ilocano kasto nga medeta kakabsat ngamin iti Ilocano culture ket haan lang apo nga iti Ilocano language ti mabalin tayo nga ipadoyak-yak no di kita imetla ang sunsunata nga
kaay ayo nga salasalaan dagiti padating Ilocano iti kasaran wenno anyaman nga okasyon. So anything under the sun basta connected ti Ilocano culture apo kami sagot kada kayo. O nga rod barong. Kuna na dito ay nakatatutan nga nag-text manan and Thelma Akal, yes. Shout out po from Lebanon. Happy blessed Sunday po. And Ja Alconcer, Nasyon Solito. Kuna natin pa shout out po sa asawa ko, Filmer Ogie Lumaban Salito. Happy first wedding anniversary. Kano apo, nagragsaman. Tanagtang yun makatawunan nga ginanos kayo. Okay, from Florian Lorenzo. Hello po. Shout naman po sa manang ko na nasa Saudi Arabia. Di na mo imbagan o nyo tinagan na Saudi Arabia. Ano papintasan. O tamot Facebook Live tabalong. Wan ko ni Dai Lami. Tinagan na pa shoutout kuya na imbag aldaw from Cavite. Pakablaw lagi tayo kakabagyak. Dita Sarat. Darema Villasilio. Ito siguro. Ken Mama Milagros. Agiyaman kuya. Kastamet kini Wilson Haramilio. Nice to hear again. Karuba, welcome to your new station. Please song willingly. Thanks and more power. Please sing ko na kumamit yan. Okay, Kuya June, i-greet mo man ni Ate Janelle, Kyle Doco, and J Driver, T Mixer, T Jones, Motorpool. Na. Yan si Tito Markinch Haiga, Guillermo Colobong. Mamukata. Sa Airport Pantabayan, IFM Brother, Alfred of Jones, please. You're always on my mind by Gallery. Malungkot sa... malungkot sa don't mention it. Don't mention it. Malungkot Dito na tayo. Dito na. kami sa bago. Sa pabayaan mo ng malungkot doon. Anyway, Apo, tandaan na nyo, 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Kaya siyempre, ito yung tibarbarong nga pagtaingan min. Adala tati kape hanga mapuho. Wan, ada na. Tamata na. Dapat iti ko na na. With RMN ko na na di baso. And manuping nga minuto kabsat bago ka tayo ag station ID. We still have 10 minutes more to go. So, meron akong nakita dito kanina eh. Anak ko na nakita mo. I-share mo mo. Tahan lang kasi kati makakita. Agor kagarod, Aji Ateneo. Pa-shoutout po sa mga taga Nagilian, Isabela, wow, Ramirez at Cappuccino family. Thanks mga idol from Benchay. Tinagan na. Benchay? Benchay. Kita aman lang. Okay nga, Rod. At dapat text line? Ata kung kuna akong guys. Patan. Maulaw kami sa dito. Maulaw kami. Okay, kuna na dito. Hello, kadagiti kakabalay ko ang muryot. Dabi muryot na. Nat kuna na dito eh. Adi na may sata. And kuna na to at tirain nyo man, boss. Dita tatlag nga sonata. Atan, it's me, Jojit. Kuna. Ay, taga ko dayta. San Isidro, Isabela. Hay na yung bagkata kayo amin for the kituwa. Nagpipintas na kita sonata yung mabalin. Serte, again, request. Ikaw ang ligaya ko by Rickman. Ikaw ang ligaya ko. Panaligan mo. Ay, Ilocano to pa. Tap na napipintas niya. Panagkan. Maulaw ako. Tika, ato ti pagbasaan ti kuhan. Hello po, babati nga po sa mga taga Santa Catalina na mababait. It's me, Jason. Magudang ko na. Santa Catalina is from Quirino, Isabela. Quirino, Isabela. At tumanang... Auntie Devora Batara. Dita San Mateo, Quirino, Isabela. And tumanang Trining. Cariaga, iti Luna. Hi, Sir Ryan Alcebedos. Ugali ato iti Ballesteros. Sir, ini ko ni... Wala mo din na mabasa. Kablaawan taman dagiti sumaganat ni tatangko ken manang ko sir kasamit kini amin nga makamamu kanya kon sir ipakantam man jay paborito ko nga kas makitam. Salamat sir kunana. Dapat text ko Good afternoon Tito and Kuya. Pabati si RJ Laredo, Glenda Laredo, Masong Laredo, Ate Juliet and Uncle Samuel. Jesse po ito ni Binibining Pilipinas nga DJ ko DSWD. Wow. Ni Jesse Leonard International No, Airport. it's not Jesse Leonard. Ni Jesse Alvarez. Ayan. Kita ama talaga nga. Maulaw nga talaga tika ito. Tika mo na niya tika. Nag-text ni Balasang mo na What's up, Karuba? How does it feel to be in your newest home? Of course, it's great, anak ko. And we are so thankful ta, syempre, face value ako na da pagbigay ka na ikakamit kong daway nga umay kansyon man iti tangatang. So, may isang aso natin sa kung makinibakit ko ta nagsingpat talagamat nga nagpintas iti celebration medical man. Thank you so much my ever-dearest wife for all the love. Nako, paglositan man. May sama to nga sunata para kini Ninong Dalmar and Ninang Lani ita Oscaris. Teka siya.
kas makitam bayat ti panagdenata Kanyam atoy. Kas makitam adun naglablabasan ta. Talaunay ka. kas makitam basapul ta tunggal maysa di kay papanan ti pudno nga aya kas makitam kas makita nakapinpintas kalatan kas makita agmauyong agpailaken ka kas makita ni patay latma magsinga di kay papanan ti pudno nga ayat kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dua-dua talyawan da ken mas daaw ti balay gita adwa dumteng dung amay librot istoryata tapno maamwanda ti pudno nga ayat talyawan data And of course, good afternoon to Kabsat Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. Together with Manang Emily. With Dr. Emily Sipagan. Tama lang. Talagang mga heartwarming. Nakatado apo ti text messages nga sumangsangpad kita kami. dumteng tung amay librot istoryata tapno maamwanda ti pudno nga ayat talyawan data tapno maamwanda ti pudno nga ayat talyawan data